megalayapost.news. Tangmaretib halor ka jingklan no kabakindit jong Dr. Ricky A.J. Sengkon unong song na nong sder but ubadeiru member of parliament sa Lok Sabha na Shillong parliamentary seat kipay ba kas nong sder hiboro kawain kila sngusik thang e balmanta ka stamp na kalyang kinong ilam ka durbar shnong kila penlong ya ka jingalang ka bakarki ban penbet ya kikam has nong athaw na ka bataban pendap ya ka jingle niam ka bakaddu ya ka met Dr. Ricky A.J. Sengkon ka banlong has nong sder halor ka jingklan Dr. Ricky A.J. Sengkon ka durbar shnong sder lingbaw ba Jonas Lendem rang ba shnong bat uba lang rembay skuturis nong kilong bakador bar nong hiboro kweng kapha ikakarwo kubor sngulam shikibahiyeng hasam jong Dr. Ki A.J. Sengkon bat kilong ru bakasnong kandon rengkat lembat kayeng na kabataban yarap hakibabun kilyang bat khamtam e hakbaidei bat kasngi ban leniam khaddu kabandei la shai kasngi namar kata na kalyang kasnong ka kerpan ikinong wan sngulam ya kajing leniam bakhaddu ikamet Dr. Ki A.J. Sengkon bakin a kajing itrelang bat kasnong namar na kalyang kasnong kalapan biang iki jakayeng kali na kababu ru iki volunteer harengkat kajing don kibri ko an kiban penbet ya kaya yang kikali la shay kasngi hanong sder ni na kaliang ka darbar song sder dan kat snong hiboro koi snong ni penpau kajing sungsik bakrau bat kajing kendet pandiok kajing tem ba i MP belum buram jongi badai ru no snong snong kajengi laklat kena tinsan na kena kesela partai hakapor kabagim simpai perkhan na kalian kesnong idap secara disosik thang bandono yawai klur jengkari balok no snong kejengi hakakarta hakapor bagim papai perkhan kamtangi pha kalian kejengi jing sulam ya baro ki bahai masam ki badung jide bajan pati kilok kijor kijungi bat baro ki badon ga jingta hakum kene jingjia pat hakene kapor bak klemat ka basnusi ni kerpa ni baro ki prasnong prathau ki bajan marpa ki bawan ajan ban jengai bakin yadon ki jintilang bat si briu jong ka an benerap pat bet penbiang ya kiyat kayen bat ki volunteers ka bimbu na kle kasnong nang ba kanong don kuno kajing ya thnya ne khamnya lani kiwi pada kicingnya ki bangla kudu khamtam hakasi ban pendap ke ban pesa kajung i tasa sisien ni pha ka khubor sulam saboro ki bahing bhasam ki bajang tambat i bakum juru ni penpau biang ya kajing susi kajing sophia mansiem hlor ke ni kajing ja un ban banrap ya ka e ka bai ong ni ramba snong ban kaliang jungi kum ka dor bar snong ni penpau shisha ya ka jing snow kendit ka bakrau e but ni kum ka dor bar snong hi ni snow si jorlam bat ki bahiyeng ki bahasam but kum ka snong hi ni don ringkat bat ki bahiyeng na ka benta ki jing penkre ki jing penkrum baro na ka benta ba on sa pendap ya ka mek ka basa jong i lead Dr. Ricky Sengkon na kaliang ka snong ni kerpat ya ki nongwan skulam mentang lanela shay kasngi bakin subhai kamanlong kiba jai abana kaliang jong ka snong ila ya ringkat bat ka bor jong ka an ki pulit bakin bangin la penkre ya ka jaka parking na kabenta jong ki kinongwan skulam tela kerpat ya pi bakin subhai kaban ya lang ban kongu ya ki volunteer jong ka snong bat kajing ya lang berkabor jokai megalayapost.news.